Inggih cari tayang nih mangkin pejalan I gede cupak ngalihin imade gerantang kocap subo nekad di tengah alasi imade wawo neka subone lantas I gede cupak ngantak di tengah alas ditu lantas mare tepukine aden nyanik mekadi ipun imade gerantang rare semador reng adennya mare tepukene imade gerantang tekening gede cupak ditu lantas I gede cupak mesuang munyi tekening aden nyane mengucap ngasih rikalone I gede cupak mesuang munyi tekening imade gerantang beh dewa ratu jag ngelelemuh gati ngasih ngelemesin aden nyane aden beli bagus dewa uduh neke adim ade gerantang alep saja cai sing ada bagusan tekening cai aden kolo anake buku cai made ampura beline adi uduh adim ade gerantang doto sangat pikir adi I'm sorry kolo pokoknya ngideh peleh tekening adi ade gerantang malih titiang sampun ke tunda beli gede cupak peng pedas nawang arepet kening pepinah tiang sing lakar mulih sawireh ibapo subo nundung tiang di kartu kakak nak subo mecoret tiang beli bang yang sampun di tiang pamit pengideh tiange tekeneng beli suwud bo beli ngelemesin tiang pang melipetan mulih depang subuh tiang murang lampah megedi tiang nejani beli ya stone tiang ngemasin pejangan sawireh bo pragat bentiang abo pitungan diastu kenyen mawet undo kene nepukin ane madan sengkalo yapin mati lakar lampahin tiang beli
sampun pupung tiang ngidung Pokoknya beli gede cupak. Pejalan tiange ngalahin rumah nak subuh pragat ban tiang enahan. Jele melah ne subuh keteken tiang. Subuh putus ban tiang abo paitungan. Keto nyen beli gede cupak. mangkin beli apa ngawikang Kewala pengideh tiange tekendeng beli tuah keto nyinane dadi tetujon tiange pengpedas beli nawang de beli salah tampi beli ya. kapin idang di tiange yuk Tuah keketo kenah tiange beli sangkaning bakti tekening reramos sing ado nyen kenah kal balas dendam sing ado nyen kenah lakar ngambul pengtatas pedas beli nawang.